illi illum se jkun bis-sistema tal-kompjuter. Mela, Festival Kanzunetta Maltija 1996. Nibdew issa L-ewwel kanzunetta l-isbaħ żmien 9 punti. Tieni kanzunetta il-lejla ma jħallimx 8 punti. Illum jinnaf 10 punti. Ma nifhimx 7 punti. Tiftakar 6 punti. Qatt ma nista 5 punti. Kanta dillanja miegħi 2 punti. Ħajjitna 4 punti. Għajdli int 16 punt. ċensu il-Malti u Katarin 12 punt. Djarju 20 punt. Ideja 2 3 punti. Għadni nħobbok 14 punt. Stress 18 punt. Dak kienu riżultati tal-ewwel ġurat. Naddu issa? Għadnaddu għat-tieni ġurat illi ivvota l-isbaħ żmien 7 punti. Il-lejla ma jħallimx 5 punti. Illum jinnaf 6 punti. Ma nifhimx 10 punti. Tiftakar 4 punti. Qatt ma nista 8 punti. Kanta dillanja miegħi 16 il-punt. Ħajjitna 2 punti. Għajdli int 9 punti. ċensu l-Malti u Katarin 18 il-punt. Djarju 20 punt. Ideja 2 3 punti. Għajdni inħobbok 12 il-punt. Stress 14 il-punt. Riżultati ta' ġurat numru 3. L-isbaħ żmien 14 punt. Il-lejla ma jħallimx 5 punti. Illum jinnaf 4 punti. Ma nifhimx 8 punti. Tiftakar 3 punti. Qatt ma nista 16 punt. Kanta dillanja miegħi 7 punti. Ħajjitna 9 punti. Għajdli int 2 punti. ċensu il-Malti u Katarin 20 punt. Djarju 18 punt. Ideja 2 6 punti. Għadni nħobbok 12 punt. Stress 10 punti. Tajjeb, u issa ngħaddu għar-raba' ġurat. Il-votazzjoni tiegħu kienet hekk. L-isbaħ żmien 10 punti. Il-lejla ma jħallimx 6 punti. Illum jinnaf 7 punti. Ma nifhimx 14 punt. Tiftakar 3 punti. Qatt ma nista 16 punt. Kanta dillanja miegħi 8 punti. Ħajjitna 9 punti. Għajdli int 4 punti. ċensu l-Malti u Katarin 18 il-punt. Djarju 2 punti. Ideja 2 12 il-punt. Għadni nħobbok 5 punti. Stress 20 punt. Riżultati ta' ġurat numru 5. L-isbaħ żmien 7 punti. Il-lejla ma jħallimx 4 punti. Illum jinnaf 6 punti. Ma nifhimx 20 punt. Tiftakar 12 punt. Qatt ma nista 16 punt. Kanta dillanja miegħi 3 punti. Ħajjitna 5 punti. Għajdli int 10 punt. ċensu l-Malti u Katarin 14 punt. Djarju 9 punti. Ideja 2 18 punt. Għadni nħobbok 8 punti. Stress 2 punti. Naddu issa għal ġurat numru 6. Il-votazzjoni tiegħu kienet di. L-isbaħ żmien 18 il-punt. Il-lejla ma jħallimx 14 il-punt. Illum jinnaf 9 punti. Ma nifhimx 7 punti. Tiftakar 2 punti. Qatt ma nista 3 punti. Kanta dillanja miegħi 5 punti. Ħajjitna 4 punti. Għajdli int 16 punt. ċensu l-Malti u Katarin 20 punt. Djarju 10 punti. Ideja 2 8 punti. Għadni nħobbok 6 punti. Stress 12 punt.
Votazzjoni ta' seba' ġirat. L-isbaħ żmien 18 punt. Il-lejla ma jħallimx 8 punti. Illum jien naf 3 punti. Ma nifhimx 12 punt. Tiftakar 2 punti. Qatt ma nista' 14 punt. Kanta din l-anja miegħi 5 punti. Ħajjitna 4 punti. Għajdli jent 9 punti. Ċensul Malti u Katarin 20 punt. Djarju 7 punti. Idejja 2 6 punti. Għadni nħobbok 10 punt. Stress 16 punt. U fil-fatt dawka kienu il-votazzjoni tal-seba ġurija illi kena hawnhekk u issa nistennew fuq il-monitor li jittella il-riżultat finali. Riżultat finali tal-kanzunetta Maltija 96. Fit-tielet post, Djarju 86 punt. Fit-tieni post, il-kanzunetta Stress 92 punt. Il-kanzunetta rebbieħa tal-Festival Kanzunetta Maltija, Ċensul Malti u Katarin! Biss nixtieq ngħidilkom illi sakemm rajt l-isem ma laħaqx rajt il-numru ta' voti illi ġabet. Ma nafux jekk jista' id-direttur jarġa' jagħtina il-punteġġ tal-kanzunetta rebbieħa 122 punt. U issa tajjeb illi nistiednu hawnhekk fuq il-palk lill-mistednin illi għandna. U issa tajjeb illi ngħidu hawnhekk lill-rebbieħa nibdew bit-tielet post. Kif tafu ġiet ikklassifikata l-kanzunetta Djarju. Ngħidu biex jieħdu it-trofew lill-kompożitur Vince Bohaġar, lill-awtur Godwin Sant, kif ukoll lill-kantant Renato. Tajjeb, u issa nitolbhom illi jirtiraw ħalli ngħidu il-tieni post. Il-kanzunetta fit-tieni post Stress. Il-kantant Filip Vella, klim ta' Mario Fenek Karmana u mużika Filip Vella. U fil-waqt li nitolbu r-rebbieħa ta' t-tini post jirtiraw, ngħidu hawnhekk fuq il-palk lill-rebbieħ ta' din il-kanzunetta Maltija 1996. Alfred Rapa! Ċensul Malti u Katarin. Il-Malti u Katarin. Kliem, mużika u kantata minn Alfred Rapa. Issa nitolbu rappreżentant ta' l-Er Malta jitla hawnhekk fuq il-palk li huwa Issa għanna wkoll l-Malta li ġentilmen tagħti il-premju l-ewwel post. Is-Sur Joe Sammut għan-nom tal-Er Malta qed jippreżenta ċ-Chairman u l-Kumpanija Malta
se jippreżentaw lill-kompożitur, awtur u l-kantant tal-kanzunetta rebbieħa. Fil-fatt rajtu l-Alfred Rapa e għatiġi kull da. Innannu ċensu Maltu, jajdulek ħafna uċin, ġifil gwerra minn taslima, ħafna tfal ma katarin, kullħat jajd li kien miraklu bil-fors kienu għaddesin, minn daqxejn ħanut tal-ħelu ċensu Katarin, rabbew 22. Tifel xkejken jina uħuti ma xulxin mill-iskola konna naddu għanti nanna Katarin bikirriħa u ġorġina biċċa torta u tazza te u innannu jifrabina u ħelu b'sit ħabbit kien jimlilna l-gwit u jkanta Katarin ġiblek lampuka Katarin kebbes il-nar Katarin iftaħ it-tieqa jisaħalli joħroġ id-duħan. Everybody, come on! Toni tana, tani tina, turu mar il-belt il-mixi, dajsa ġejja woħra sejra, ġahan maru għala bit wara. Innannu mar il-ġenna, u innanna marret dej, u il-ħanut tal-ħelu bil-kompjuter s-samlew u il-ħajja bil-qatola u kullħat bil-kumdita imma d-dinja komplikata qabel konna ħjar tassew konna ħjar Katarin ġiblek lampuka Katarin kebbes in-nar Katarin iftaħ it-tieqa jisaħalli joħroġ id-duħan Toni tana, tani tina, turu mar il-belt il-mixi, dajsa ġejja woħra sejra, ġahan maru għala l-bit wara. ċensu erġa lura ġibli nanna Katarin u l-Toni u l-Turu ejn l-ġahan li għanna bżon tal-bit. Jien immurna batron buka nannu int kebbes in-nar nanna int għamilna torta lampu moqli basalu kaffar. Kiku nistaw narġaw lura għalix dali konna ħafna ħjar. Erġaw lura Kem kont il-ħobkom. Thank you.